nam stare ni mlade, bitno je da se krade. Ako treba kradem pomoć, provaljujem u ponoć, provaljujem po danu, u redu kući i stanu. Ali kad dolijam i uhiti me policija, pa ću ih usred posla pokrast ispred nosa. Volim sve što nije moje, čim je moje dosadno je. Zato moram vježbati rad